Alors, na bien, plan Michel Bakenda, ou Bakengate. Non, vous ah, na yo mtu natina motema penza. Ana zo luka mabe na luka yo mo iba mai liboso na zwaka te na lela mabe tu ko pena na kanisa yata o kansanga. C'est que tu oza retard na bien otuni ata ba masana na mangembo wana bazuna nte. Ata ba wa compassion. Ah, bon pena comme elle va monter. Naozela en tout cas ça nga ba bien tout otaka tout wana bien perdant. Ba bien tout va Betty. A Betty il a fort frappé.